tusome pamoja Matthieu chapitre 4 verset 3. Matthew chapter 4. Nani alishapata atusome? Asante mtumishi wa Mungu. Matthieu chapitre 4 verset 3, j'ai lu la parole de Dieu avec votre présentation. Amen. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, Yes. si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. ordonne que ces pierres deviennent de pain. C'est-à-dire, un fils de Dieu doit avoir un pouvoir d'ordonner quelque chose. Jésus répondit, Jésus répondit. il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Alléluia. Mais de toute parole, de la bouche de Dieu. on acclame Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Somo yenye tutaanza develope leo ni introduire. Dimanche ndaingia mu profondeur na mwiko na masikio leo atanisikia. Nataka nifundishe juu ya meza ya wakubwa, la table des grands. Salimia ndugu yako mwambie meza ya wakubwa. Na leo ndagusa sana juu ya supremacy ya Yesu, ukubwa ya Yesu. Kesho Mungu akinisaidia ndagusa kingine tuelewane vizuri. Notez bien que notre Dieu, il n'est pas seulement Dieu, mais il est le plus grand. Mungu wetu ni mkubwa sana, tena zaidi ya kila kitu, na hakuna kitu tunaweza mkompare nacho. Haiko mkubwa juu shie tunamwadore, haiko mkubwa juu ya baange, mais identite yake ni grandeur. Identite ya Mungu ni mkubwa. Abudu wala usiabudu, Mungu anabaki mkubwa. Dunia ikubali wala isikubali, Mungu anabaki mkubwa. Na ndapruve ile ukubwa ya Mungu mukila dimension. Lakini kwa tafsiri nyingine, kuna watu ni wakubwa. Il y a des personnes tellement grandes. Kuna watu ni mkubwa. Acha kwa nasema batu yote biko sawa. Hapana. Kuna mtu Mungu akishaweka juu kama wafalme, kama matajiri fulani. Leo mnyipeke Mungu kuona kisi guerre ya puissance iko nafanyika. Amerika inajimpose na hatuwezi shita kama Amerika iko mkubwa. Iko mkubwa, kitu inaonekana wazi. Ni mtu sawa yeye na miguu 2-3, lakini abiko sawa sawa. Na mkatikati yetu mwa ensemble hatuko sawa sawa. Ndio mwenzako kumwambia vile hatuko sawa sawa. Haiko ya kiburi au ya kujiinua, lakini ifo kujua kwamba hatuko sawa sawa. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Kuna mtu ukikutana naye maisha yanabadilika kabisa. Maisha yako yanabadilika paske parcours yake inaweza geuka enseignement yako. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wako juu ya wakubwa. Weka mkono juu, mwambie Mungu nisaidie kwenye njia yangu, tosha wasiofaa, weka watu wakubwa ambao watanifikisha mbali sana katika maisha ya kiroho na ya kimwili, kwa jina la Yesu, amen. Ukubwa ni nini? Ukubwa haiko miaka. Ukubwa ni realisation. Ukubwa ni exploit. Ukubwa ni resultat. C'est possible ukwe âgé mais uko petit. Exemple, Rubin alikuwa âgé mais alikuwa petit mbele ya Joseph. Unaweza kuwa na miaka mingi lakini maisha yako na ya mtoto iko sawa. Ungali nauziwa nguo mwa ile age, unalala mwa watu mwa ile age,
unalelewa mwa ile age, unafanya vitu ya kitoto. Tunajua kama uko mkubwa, unanenepa, uko na ndevu, uko vitu gani, tunajua maisha yako na ya bebe inafanana, ungali charge maisha ya mtu mwingine. Mkubwa ni mtu mwenye hawezi bebewa, anaweza bebana. Mkubwa ni mtu mwenye anaweza badilisha mazingira ya fasi kwenye naishi. Mkubwa hawezi lia kwenye watoto biko na lia. Mkubwa ni mtu anaenda kalilia mshambre kwenye hakuna watu, anakia chekea kwenye watu wako, na douleur iko kwa maisha yake. Sasa tunaposema kuhusu meza ya wakubwa, manake ni invitation yenye Mungu analanse ili na wewe upate nafasi ya siku moja uikale na wakubwa. Mais il y a un secret à respecter. Ukishasoma Apocalypse chapitre 5 verset 7-8, kushuka aseme, nikaona kitabu ingelikuwa na mihuri 7, nikalia mi Jean ile kitabu ifunguliwe. Mzee mmoja akasema hakuna mtu anaweza kuifungua ile kitabu, hakuna mwanaweza kuifungua, ikuwe juu ikuwe chini. Mmoja akamwambia Jean, usiogope, huko umama anaweza ifungula, na huyu mwanaweza ifungula ni simba wa kabila la Yuda. Yeye mwalishinda, ana uwezo ya kuifungula. Jean akaanza jiatendre aone simba kwenye itatokea, aseme nikaona au milieu du trône kondoo, na hii kondoo ilikuwa kama inachinjwa. Kondoo akasimama akachukua kitabu ya mihuri 7 na akaivunja. Bali informe Jean kama mwenye anaweza fungula ni simba, mwenye anaikala kutroni haiko simba, mwenye anaikala kutroni ni kondoo, na kondoo ndio inasimama ndio inafungua. Sasa najiuliza, Jean basema hapa simba ndio itasimama, juu ya nini kondoo? Parce que banaweza mpresenter sa simba mais atainuka sa kondoo. C'est tellement profond. Banaweza kupresenter sa gras mais juu ya humilité yako unaonekana sa agneau. Parce que ukiinuka sa simba hautafungua kitabu na utapasua kitabu, na ukiinuka sa kondoo utafungua kitabu pole pole, parce que kinaonesha gras ni humilité. Na tena ni kondoo yenye inachinjwa, manake ni kondoo yenye iko na image ya sacrifice. Hawezi kuwa grand kama uko pre kufanya sacrifice kwa maisha ya kiroho na ya kimwili. Kila grand iko na cicatrice kwa maisha yake, kama iko kumwili iko kuroho. Mwenye anaikala hapa iko na cicatrice yenye iko nayo. Sasa ukitaka un jour uikale kumeza ya ba grand, kamata 5 choses zitakusaidia. La première des choses ambayo uandike wakati grand iko anasema, wewe unyamazi. On ne discute jamais avec une personne qui te dépasse à tout. Ata iko anasema bongo, nyamaza. Usilete avis yako kwa mtu mwana kushinda maturite. Tuko tunaeleweka vizuri? Ça c'est la première des choses. On ne discute jamais avec un grand. Ukipenda uishi mariage miaka, Bwana akisema mama nyamaza, utaishi miaka. Ukitaka utembee na grand miaka, akisema nyamaza. Yes. Principe ya pili, utie mkisho yako, grand akikuuliza question fulani, ukuwe na yua kama deja iko na response, usimudanganye. Sio kama naeleweka? Wakati Mungu anauliza Ezekieli, hii mifupa inaweza ishi? Alirepondre Ezekieli, kama ile mifupa inaweza ishi, wewe
Chukua. Me Muiwaya angesema hata njo mifupa kuishi hiyo, siumbe ingine. Mimi niko profeti, mifupa haiwezi kuishi. Ezekiel anasema baba, wewe njo mwenye. Grand akikuuliza question, usipime kuongea bongo. Sema kweli na atakupandisha juu. Kamata exemple. Moïse kuna discuter na grand, andisite na Mungu. Mungu anaangalia Moïse na mwambia ale wende Egypte uokoe Israeli. Ukisoma Biblia yako bien, Moïse anasema kweli, anaambia Mungu siwezi enda kuokoa Israeli paske mimi nakuwa kana probleme ya mimi na bege ya kasi iwe sema. Mungu akamwambia Moïse, okay, hakuna problem. Hapa kunafanyika vitu viwili. Vile uye sema, mimi nakufanya Mungu mbele ya Farao. Deja ukireconnaître faiblesse yako presence ya Mungu, anakutosha mu identite ulikuwa na unapanda juu. Mtu mmoja aseme amen. Sijue sema. Mungu anasema vile tu unasema haujue sema. Mimi nakuweka wapi? Juu ya Farao. Tokea mwenzako mamustanya yake grako. Hapana flate Mungu. Kama ulifanya zangu natengeneza. Kena mbele ya pasteur, acha kusingizia manunguniko. Zambi za manunguniko. Kila mtu kuna pasteur iko nazo. Mwambie zambi yako kwa wazi. Usikuwa na defense. Mtu akikwaza usicheke naye. Sasa unamwona unamwambia ulinikwaza. Sina time ya kukritike. Ulinikwaza na hiyo ulifanya haiko mzuri. Tutengeneze, tuache kuchekacheka ya burebu. Unaona mtu mkubwa ni mtu anakuwaka wazi vitu yake. Tuko pamoja? Kana hawezi kritike, hana tena kuikalia mtu mkiti unatukana, hapana. Grana tukaniwaka tu. Ni yeye anakuambiliaka. Troisième secret. Taka ikala kumeza ya grand. Ukuwe na bégaye devant les hommes mais pas devant Dieu. Ukuwe na kikukumizi mbele ya watu lakini mbele ya Mungu unasema. C'est-à-dire mbele ya watu sema kidogo sana lakini mbele ya Mungu kuna vie de prière. Maombi itakunyangula siku moja. Hawezi ishi na grand kila kenye uliona ukiseme, kila kenye ulisikia ukiseme, utafukuziwa. Habari ya kanisa, ya baraza ya kanisa unaipeleka nje. Probleme ya foyer ya mwingine unaipeleka nje. Probleme batakufukuza na haitakuwa vita meuko bumbafu. Kinafanya Mungu wa mbinguni anaitwa grand paske Mungu wa mbinguni, mimi nawaambia wazi, anaonaka yote na anajua yote, measemake yote. Shi bote tuko Mungu tu akitatu sema shie bote wazi. Tutapigana Mungu tu atufungulie roho, huyu anakuwaziaka nini? Huyu alikuwa wapi jana? Huyu alisema nini? Si mtauana nyinyi. Mungu anajua yote na iko kimya. Sema ni grand. Niulizie tu wazee, Mungu anakujua. Eske Mungu akituambia kisi anakujua, wewe utabakia hapa? Na hakuna mtu kuna roho sa Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Amen. La quatrième des choses, ukitaka kuwa kumeza ya grand kuikala siku moya, il faut kusupporter maku. Yenye itarate grand itakupiga. No, unaisupporte. Hawezi kuwa kumeza ya grand na huko mtu wa kudeka, mtumishi wa Mademba, Kristo wa mafiere, munichokolie. Mimi nachoka hii siku, ni garso mimi kuna fami kuna safi, si kiwerewere ule. Kristo ni kukaza roho. Usiwaze ulikuya hapa batakutapatapa, utatukaniwa hapa, utasemewa bongo hapa, utasemewa kila kitu, me hautaabandone. Unasemewa samedi, dimanche unakiwa unapiga louange vizuri. Mwenye anakusema anasema alisikiaka.
tulisikiaka, me roho ishabana, ishakomala. Hatuna temps ya kulialia tena. Utalia, utenda lia kwa nani? Okay, mwanza kumwambia mimi nasikiaka. Kusikia mimi nasikiaka. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Cinquième principe, nataka nifungule maandiko. Kipendo ekale karibu ya grand, ujikaze sana usikwe sujet ya stress yake. Na ukwe sujet ya consolation yake. Nawapatia exemple 3. C'est tellement profond. Itakusaidia sana. Pastor Romain, unajua kama Yesu alikuwa analipa kodi? Au yake vile? Yesu alikuwa analipa kodi selon ile loi romaine. Yesu alikuwa saa teti. Mambo ya kulipa taxe Yesu alikuwa haiheshimie. Mtaona predikateur mwasoma Biblia anakuambia Yesu alikuwa analipa kodi. Alisoma jana Biblia. Jésus n'a jamais respecté le paiement de la taxe. Jamais. Siku mwana ingia Kapernaum, anasikia kama kuko problem ya kulipa kodi Kapernaum. Anaretire Pierre. Anambia Petro, eske mwalimu wenu analipaka kodi au alipaki? Petro alijua bien. Alipaki. Na alisema nini? Soma Biblia Matthieu 17. Petro anasema mwalimu wetu analipaka. Mais en réalité, mwalimu afake nini? Niko mu Biblia. Matthieu 17:20 tutasema bien, utanielewa. Mwalimu analipaka, mais en réalité Yesu hayalipaka. Sikia sasa. Sama toa pale kwa Farisi anaenda kwenye Yesu iko. Yesu anaambia Petro, wanaolipa kodi ni wageni au ni wana? Pourquoi nauliza? Jo halipake. Wanaolipa kodi ni wageni au ni wana? Petro anasema wanaolipa kodi ni wageni. Yesu anasema okay, jo tusiwakwaze. Wende uloe samaki pale, yenye utakuta ya kwanza, fungua kinywa, lipa juu yako na juu yangu. C'est profond. Pourquoi usilipe juu ya Matayo, usilipe juu ya Marko? Wenjo ulinidefendre kule. Wenjo ulisema mimi nalipaka kodi. Sasa hapa sai lipa juu yako na juu yangu. Maintenant pourquoi Petro akusema mwalimu wetu halipaki? Petro anajua nikisema mwalimu wetu halipaki, batasema manake na mimi. Sasa una kritike kanisa yako, manake na wewe pasteur ya hii siku balisha haribika, na wako pasteur manake na wewe ulisharibika. Petro akaona ni défendre maître huko, même si c'est un mensonge. Mimi na kama vie halipaki kodi, mais iko na capacité ya kweli. Mais nisimzaraulishe kwa haba nyanguzi. Pasteur wako anaweza kuwa hapa, the example ya iko yeye. Haponyeshe vilema, haponyeshe vipofu. Na ukipanda hapa kwa madhabahu unasema papa ni wa kwanza kumiujiza. Pale hewa ya miujiza inamvamia na imani inajengwa haraka. Wewe akikuuliza pastor wako anakuwaka na upako, upako? Hasemi pastor sijue akoseulize huyu. Akoseulize huyu. Jumi depuis niko naye ya haangushe watu. Kwa Wakristo wa bebe haangushe watu. Magonjwa. Sawa, Mungu njoo anajua. Deja unaima kanisa yako valeur. Tuinue vyetu. Na utapata valeur. Mtu mmoja aseme amen. Deuxième exemple. Yesu anauliza hivi. Watu wako wanasema niko nani? Mitume walikuwa wanasikia wanaita vie Beelzebul, wanaita vie bandi, Freemason, mais bakamdanganya tena. Wakasema watu wako wanakuita nabii aliyefufuka. Watu walimuita vile. Asibi kuna ukompare na Jeremie, bali yoaka tukiambia vie wanamsemaka huyu. Mkutano itafanyika kesho. Itaharibika, tusimustresse. Donc tuko karibu yake, haiko juu ya kuharibisha memoire yake, mais juu ya kuproteger esprit yake. Troisième exemple. Sauli iko nenda tafuta punda zenye zilipotea. Anakosa punda.
Mwalikuwa naye anamwambia Sauli, mzee, usidesespere, na mji muko muonaji, na huyu atatuambia kwenye punda iko. Akasema tutaenda kwake mikono wazi. Sasa usiogope, niko na franga mfuko nikusaidie nayo. Usikale karibu ya grand na uko tu sujet ya stress. Ikala karibu ya mkubwa na uko na implice ya kukontribue. Ndio maana mu mabaraza ya bazee ba mingi ya makanisa abajetele ba maskini. Haiko roho mbaya. Banaogopaka sadaka isiibiwe juu. Unacheka? Ni example haiko ya hapa. Kuko mapeyi yenye hawezi postule juu lifanya science politique. Juu postule mpeyi banangalia kwanza ekonomi yako iko namna gani. Parce que kuwa entouré na bamasikini sana ndio mwanzo ya stress. Kuko matabia mwa mkanisa ya kusemana semana haiko mapepo, ni umasikini. Njala iko mingi. Ndio huyu anasema huyu, huyu anasema huyu. Na meko na ukritiki unaangalia viatu unasema iko na raison quand même parce que iko njala huyu. Kanisa yetu vita inapita ya maneno, haiko vita. Batu iko njala. Mtu mwenye maisha yake ilishakuwa sawa, hakwake nataka kuingia mu vie privée ya mtu mwingine. Leta amen zaidi ya voisin. Kenye kina confirme kama Yesu ni grand. Nani ko d'accord na mimi? Il est le plus. Nani ko d'accord? Entre lui et Moïse, qui est grand? Entre lui et le premier Adam, qui est grand? Entre lui, Jésus-Christ, et Élie, qui est grand? Entre Jésus-Christ et Branham, qui est grand? Oh my God. Entre Jésus-Christ et Kimbangu, qui est grand? Pourquoi Yesu ni grand? Haiko tu juu ni Yesu, me benye alifanya. Shika mkono ya voisin, mwambie, niambie benye ushafanya, nitakwambia kama uko grand. Mwalimu ataongea. La première des choses, Yesu mulikuwa kapasite ya correction. Alikorije kila mwalimu tangulia na akafanya zaidi ya kila mwenye alimtangulia. Nani wa kwanza mwenye Yesu anakorije? Premier Adam. Adam wa kwanza ule mwalipatia jardin d'Eden. Banampatia jardin, hapana parcelle. Banampatia jardin, hapana quartier. Banampatia jardin, banampatia dunia mzima. Hakuna kwenye Adam alisema merci. Soma Biblia yako mzuri. Banalwambia hii jardin yako tatawala hapa kwako. Lukangalia Mungu hivi. Hakuna kuambia Mungu. Hakuna kuambia Mungu asante. Kimya. Me Yesu Adamu wa pili atakuombea mikate alikuwa anashukuru. Anasema Baba nakushukuru muumbaji wa mbingu na nchi. Correction. Adamu wa kwanza anaacha bibi yake aongee na nyoka. Kaki ilikuwa wapi? Bibi yake njo anaongea na nyoka, kisha bibi yake njo anamuletea tunda, kisha akyo njo kinaanguka. Me Yesu mjangwa hakuacha kanisa iongee na nyoka. Un homme responsable. Yepeki aliongea na nyoka. Nyoka akatamletea mizaa kumkulisha, ageuze majiwe kwa mikate, akamwambia we, mtu aishi kwa mkate tu. Pourquoi? Parce que mtu wa kwanza alikufaka vya kukula. Sasa mimi siko ule. Mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno itokayo kinywani mwa Mungu. Et la troisième des choses, premier Adam anakosea Mungu mu jardin kwenye mafruit za kila aina ziko. Hana njala, me anakula na hana njala. Me Yesu yeye mwenye iko na njala mu desert. Anabakia juste mu desert. Yesu yeye ndio alikuwa na motif ya kusema quand même ni 40 jours sans manger
ni boire. Unaniletea jiwe nigeuze kuwa mkate juu nikule, c'était une très bonne proposition. Mais anasema malgré que niko mu désert, siwezi heshimia hii kiwerewere, hapana. Mniambie Adam alikula tunda juu ya hamu, juu ya njala, au juu ya kitu gani? Ya kufata Adam wa kwanza, mwili ndio ilitangulia, kisha pumuzi kafata. Me Yesu yeye ni neno ndio ilitangulia mtumbo, kisha mwili kafata. Kila mtu mwenye mwili ndio ilianzaka vyake ataishiwe tu. Ni mtu mwenye neno roho ndio alianzaka atareisiri. Donc Yesu mulikuwa kapasite ya kukorije premier Adam. Banalifukuza mubustani ya Eden na lunatoka lunaenda na kufika kule kulenda lunaanza zala. Hakuna hata siku lifanya initiative ya kuambia Mungu tunaweza ongea, unisamehe kwa makosa nilifanyaka. Oro Mungu alimtafutaka mujardin na sauti ya kutaka kumrudisha tena arudie kwake. Adam uko wapi? Ilikuwa tu Mungu alikuwa anapenda aseme Baba unisamehe. Lonza ambia Mungu mwanamke mwenyewe ulinipatia. Nilikuwa wangu mwa hii bustani miaka nilikulomba mwanamke. Wewe ndio ulinipatia naye na njoo maana niliingia mu vitu ya burebure sana. Adam, itu kuambia Mungu nilikosa unisamehe, inaomba uji. Na Yesu yeye hata kwenye kukosa kumsalaba anasema Baba uwasamehe kwa maana hawajui walitenda. Piga makofi kwa ajili ya Yesu. Il est tellement grand. Vous savez, savoir aussi demander le pardon c'est une grandeur. Kuna mtu hapa mwenye yake lomba msamaha, anaweza kukosea kisha sana pia kulomba msamaha tena ndio anaongeza conflict. Au hiyo vile anakuja anakuambia njoo vile kama ulikwazika. Unaona kama watu wako sawa. Unaweza huko mtu mimi nakuona unakomala kumbe mkisho hauna akili unakwazikia vya ovyo. kama vile kukwaza juu mimi nilisema tu. Basi nakani nilisema huko mulozi na huko hai. Nilipokea couple moja kwa biro zamani Goma. Nilisimia na cheko. Bwana ni wa kutomboka. Bibi yeye haikuwa kusema, mimi akisema moya. Kuna kwamba vile iko hivi. Bwana kana tomboka, baba huyu mwanamke shindikana, shetani nateseka munyumba, tomboka bibi. Kimya. Ase papa unaweza niruhusu niseme? Kambia mama, juu niona deja sura yake ni innocence. Nikambia mama unaweza ongea. Ase kuzaliwa na mama wa mulozi ni shida. Bwana tena aramuka. Unasikia sasa? Anaita mamangu mulozi. Bibi anasema nisha sema nani mulozi? Na niuliza, papa nilisema mamake ni mulozi? Sikusema, nilisema ndio kuzaliwa na mulozi. Mimi nasema nani mwenye alizaliwa na mulozi? Asembo, papa Mungu na akili ushayua wewe. Nilikia patanisha ile couple. Bibi bwana anaenda mbele, bibi anakia simu biro, sasa kutoka bwana mbele, bibi iko nyuma. Nakwambia niko pale mimi nikala. Kwa fua yake ukichwa hivi. Nikasema mroho mpatane tu kwa mnaenda. Na huko wanaume wenye haisi kulomba msamaha tali ukosea. Yeye kulomba msamaha ni kupatia franga. Kama taende mea na ile mishirani ovyo ovyo. Sasa unamwambia mbona tunasemeshana? Chagula sasa kama utaemea kama uta. Me grand anayuaka mimi na kwanza mwingine. Hata kama niko na miaka mingi me kutengeneza na mwingine ni maana sana. Mmoja aseme amen. Profeti wa nguvu wa kufuata anaitwa Eli.
Eli njo wa kwanza mubibilia mwenye alikuwa na kapasite ya kutosha moto mbinguni akiakwaka mwingine. Siseme moto hii tunaita mkanisa, moto inashuka moto, mtafungula macho hauione. Unafungula macho bie, kuna kwa Kristo wachanga moto anafaa mikono kama anawazaka itakuwa ya rouge na nafaa hivi kabisa. Mtu anafaa funga macho, moto inashuka. Tutaiona saa kuna kwa manifestation, tunasema moto vraiment, moto ilishuka. Me ya Elia iko vile, ya Elia akisema moto itoke mbinguni, inakuya kushe ya moto na inateketeza madhabahu. Eli ndio wa kwanza mwenye alikuwa na nguvu ya kufunga mvula na iko kudunia, na haifunge une semaine wala 2 jours, anaifunga 3 ans et demi. Anasema mvua haita tena, anasema hivi itanyeshaka kwa neno langu, hapana la Mungu. Manake mweiko na fungulo ni mie no antambia haba mkiniua haitanyesha tena. Donc anashipatia security, itanyeshaka kwa neno. Mkipenda mvula inyeshe muniachi. Njoo naangalia Ahaba iko naye konfli ya hatari, me anamwambia twende kumlima mwenye ataita moto njoo Mungu wa kweli, na Ahaba anaitika kuliko wamrapite bamu. Ahaba anasema tukimuua maana ya mvula inaishia pale, na anaita mvula na mvula tena narudia. Mkinywa yake mlikuwa mamlaka. Me apres kufanya ile exploit, anakimbia bumbafu ya mwanamke anaitwa Yezebel. Soma Biblia bien. Anafika Yezreeli, anamwambia Yezebel anataka kukuua. Anaanza mbio mpaka Mungu anamwambia Eli, nini inaweza kuleta hapa? Oh, Yezebel anahitaji kujua. Sasa mimi najiuliza, wewe uko na nguvu ya kuita moto, suite moto mshambre ya Yezebeli. Akosa mnielewe vizuri. Mie niko ile upako ya kuita moto na inashuka hivi. Kuko nyewezi la no, Mungu nana kupatiaka don par rapport na esprit nyoko nayo. Unaambia upate don ya Philippe ya kupotea, nungana karama ya wizi, utapotelea mabanki, utapotelea mabitu gani? Ni don, ni puissance mais amni comprendre pale. Kuko don nyawezi pata parce que esprit yako haita maîtriser manifestation ya ile don. Wewe Mungu akupatie upako ya kufupisha watu. Sikila adui yako tunamwambia wewe. Kuna ingine karama watu wako wanapata juu roho yao haiko. Roho iko bure sana. Unasimama unaimba, ale kanisa yote nageuka mabibi yako. Deja kuna upako yenye Mungu hawezi kupa. Mungu anasema aka katawakia tukamalere hivi. Parce que akasiporte. Unagusa $1000 limoya tu. Unasahau Kiswahili ya Kongo. Inakuwa ya like. Uko naongea na mtu ya like. Sasa unakumbuka upe chini nimeona msho kilijiwe Goma. Anasahau materine ya kilijiwe. Juu ya $1000. Deja Mungu anaogopa ukuinua. Mungu anasema nikiinua huyu atakanyakia watu. Eli malgré puissance yote anakimbia Yezebel. Na Mungu akamwonea huruma kule, akamnyakua. Vile Elia alifanya, Yesu naye akafanya vile. Elia alipandisha manabii wa Bali kwa mlima ya Karmeli. Yesu akapanda na Wafarisayo na wanani wote Golgotha. Kufika pale Golgotha, ile position ya Elia alisegamia mti na akalomba Mungu kifo. Yesu naye alisegamia msalaba pale. Na Yesu kuliko yeye akimbie, alishuka mpaka kuzimu kwenye shetani iko, akamnyang'anya funguo ya kifo ya mauti. Iko zaidi ya Eli. Leta makofi zaidi ya kawaida. Inele peligra. Troisième prophète mwenye alikuwa na nguvu sana mu Biblia anaitwa Moizi.
prophète Romain, Bible n'a déclaré que akiakwaka prophète sa Moïse. Mwenzenu iko naongea akitia fimbo mumai. Moïse haiko profete wa kutabiri tu. Hakuna fasi Moïse alitabiri. Na mimi natabambia nyi wa profete muko hapa. Pamoja na prophétie, Mungu abaongezee puissance. La puissance dépasse une prophétie. La puissance ne discute jamais. Une personne puissante akifanya kitu inamheshimishaka zaidi ya kawaida. Prophétie ni kwa informer mtu, mais puissance ni resultat. Mtu asikudanganye. Valeur ya prédicateur wa hii moment haiko parole, mais ni kulibere puissance. Kuna fasi unaweza prêcher pendant une semaine. Ni hapa nishaka iona hapa zamani na mzee akingali Prosper hapa ifahamu mkutano hapa une semaine niko na prêcher tu si libérer puissance. Akaenda akanibariki kote akasema papa franga ya transport hii et c'est vrai ilikuwa tu transport. Unaifungua unaangalia ni transport. Basi yeye hata hivi alikuwa rafiki yangu. Njoo zingine zilipatikana. Karambia maeglize ina oblige ukamate semaine ya kufuata. Nikaomba hapa kulikuwa upako litembeaka mere mwa alitoka kama Butembo alikuwa kana gwatre kapotea. Wewe ulikuwa hapa? Alinipatia 4000 bali. Mimi nasema je nishamaliza au sinilombe 4000 bali. Inaona ile pesa hayukie tu muneno. Menakia munini? Puissance. Mungu akufanye puissance. Moïse ndio profeti wa kwanza mwenye hata sema wanadamu. Moïse anasema maji geuke damu. Anafungua bahari ya Shamu. Kutabiri yake ilikuwa kidogo kushinda puissance. Attention, kuko madon zenye maisha ukiipata, shukuru Mungu. Don ya profesi ukiipata, shukuru Mungu. Don ya puissance ukiipata, shukuru Mungu. Revelation ya parole ukiipata. Mimi nakwambia, niliprêcher ku Serpi Betani Bukavu pale. Namaliza prêcher mimi na impact. Nilikuwa natembea na garçon mwa hivi, kumbe nika profeti. Nikasema u profeti asimame asalimie watu. Ale mama, simama. Bwanako namuona analala mukiti ni mgonjwa. Mama sasa mimi nakufa baba, ni kweli ba. Sasa depuis nilikuwa na pressure mama, akusema hata amen. Nasema moro franga na yeye. Juu. Nasema example. Nasema example. Na usifake erreur kama ungali naitwa na Mungu kote kwenye utendaka ubiri tumikisha kartushe yote Mungu alikupa. Hata kama kuko mgonjwa umoya mponyeshe, kama apone mwambie utapona kwa kutaka kwa kutokutaka. Mimi nakwambia unafanya black. Kutana yeye barabara pale Kilema mwambie tia mabeki. Anatia yulu anaanguka mwambie maana haiko wewe unatoka naenda. Ofira meziro uko pima utareusir tu. Moïse, c'était un prophète puissant. Nani ko d'accord na mimi? Biblia iko nakwambia wazi ke hakuyakuwa. Ifo mko naelewa Mungu. Kuko batu ni mapiesi rare yenye haitarudiaka tena. Aseme Muisraeli akuyakuwaka prophète sa Moïse mwenye alikuwa na puissance. Mwenzako mwiko nafungula mai na fimbo. Mwenzako mwenye iko natosha mai mulijiwe. Moïse, mkimsirikia na pasula bulongo na meza. Sasa Yesu anataka kuya antashi presente, yeye ni mwalimu mkuu. Afarisayo walikuwa wanamwambia hapana, acha mizaa. Huko mwalimu wewe mzafikia Musa. Yesu akaona hii deba ifo ni imalize hapana na parole. Nimalize na mimi na puissance. Kama Moïse aligeuza maji damu, Yesu akaanzia pale pale. Vile aligeuza damu, mimi ndaigeuza mvinyo watu walewe. Wakakunywa wakafurahia Yesu sana bali huyu deja ni wabie. Huyu akageuza damu. Musa yeye tulikuwa natembea naye akapasula bahari. Yesu akasema mimi sitapasula. Kama yeye alipasula bahari, ni jua alikosa njia. Mais moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Mimi nafanya nini? Tembea juu ya maji. Musa mbinguni kwa alikuwa akasema maro moya leo
Oh, Musa alisirika akapasula budongo ikameza watu. Yesu akasema kifo yangu mimi itapasua mbulongo na watu walimezewaka watatoka kwa ile bulongo. Oh, siku moja alisirika Musa akapasula 10 commandements. Yesu akasema grâce sitaipasua, amepasia ya hekalu na ipasua ili kila mtu apate nafasi ya kuingia. Weka mkono juu useme il est plus que Moïse. Mais attention na Yesu. Muniambie ku miracle yote alifanya ule Moïse alifufula nani? Mais Yesu yuko na shima kukaburi ya mtu malikufa 4 jours. Mais Yesu ni Mungu. Tena Yesu amwambia sio mimi washaniletea mabibi ya kuombea watu. Kuko vya nguvu. Kuko makazo unasemaka. Tutakuombea 12 jours. Deja pasteur akisema 12 jours, manake aisha comprendre kama hii. Niwashuhudia kule Goma vendredi mwa wakaniletea katoto kama hichi. Kakaombea kama alikuwa neema kama nini. Kakafufuka. Mkarije yote wakasema Gabriel alifufula maiti. Kaniletea maiti ya ukawia. Asubuhi na 10h wakakuja pale ukanisa. Mwalimu ulifufula maiti, nasema ndio, ushuhuda siko, Mungu nasikia. Asa okay. Tuko na ingine huko. Kuliko nijiko tunatenda ile ya usiku. Buyo haitu. Nikaenda pale kwa kilio nikaanza Kiswahili safi. Nikaambia mtu wenu hajafa. Kumbe ameoza. Nikafuata vya Biblia yote, nikaambia tokeni nje. Watu wakatoka nje. Nikaangalia maiti. Mama shageuka verte. Kulikuwa ta rangi iniconvaincre me wapi. Njo minaanza ale moto utafufuka wapi? 10 minutes wapi? Ndatoka. Ndatoka aye mwa ile nyumba. Njo mere mwaka niuisha tena. Mungita Apotre Gabriel kama ashafufuka senjo mwaiko mule. Tena kuraji kaniingia. Tafufuka tu. Na nyota wapi? Mere mwaka niokoa akasema kama ulita Apotre kama afufuke maki hamuna bahati. Nikamwambia mbele na bana hayo. Na kafungula mlango na nikatoka. Nilisikia haya. Tena kwenye ni vya mubaya ni juu nikiliwa mkartia kanisa. Donc atakuwa ananiona tu. Sasa kwenda kuzika wakapita pale kule upesi ukanisalimia mwalimu. Kaambia mwende kule mimi nilimuua. Bagazika nilikuwa zikaka paka nikaingia mwa priere za kwambia Mungu kama uko nitaka uniue tu. Mungu yeye angaike na vile. Auzi na mboko profeti na napiga swata bongo. Des semaines après mwingine fia kaanguka pale pembeni na akakufa. Tena wakakuya. Mwalimu, mlisemaka bana bahati likasema kwa na bahati sasa okay. Kuko mwingine pale. Kawaambia sasa na mimi siko bien. Niko na shinda niko sikia malaria asa hapana. Tulikuwa na sasa unatembeza gari. Nikaenda kule kumbe ya kufa. Kumbe kuna watu wanazikiwaka na magari wazima tu. Kamugusa nikasikia ngazi. Mungu unisaidie umwe la Mungu ejo. Ni bavwazine Mungu ile heshima uirekipere hapa. Kamugusa haya kufa bali mdeplacer tu kivuli. Kaambia wale wavwazine liko pale kwenye nilikuwa kaambia viko pale kasema okay. Sikombaka 2-3 fois kapasula drape. Basi wakakimbia nikasema mubambi usikimbie mubambia wako na bahati tu ndio walikosaka. Deja ile zarau ikabageuka heshima. Ndio ile njia.
Njo mie siwezi ogopa kuombea hata mgonjwa waye. Kama upone inakuona. Mimi nikishaomba maandiko nasema kwa jina la Yesu utapona. Kama upone mimi ndio nilikuloga. Yesu haiko tu Mungu juu ya parole, mais il est puissant. Nani ko d'accord na mimi? Sema Yesu. Ndakuwa na neno. Mais sitakosa puissance. Simama hapa siku moja uimbe kilte badiliki. Haiko tu sauti. Mnasikia kama mwimbaji mmoja anaimba Mkongo anaitwa Bakenda. Hana sauti ya hatari. Memka sauti ka Bakenda. Ubarikiwe mzee. Franga sipendake jusi kwa ziki tu. Ule mzee ni rafiki yangu. Bila franga hakuna huduma. Sipendake franga, hauna hayo. Mungu akupe franga. Biblia iko inatuonesha Yesu sa neno, zaidi ya neno. Yesu ni nguvu. Najua lion kama ushafika kumazoo au kumapori, nguvu ya lion haiko tu mkunguruma. Lion inaweza nguruma, mais ikifika hako ndio utasentir que kumbe haiko tu kunguruma, mais ina nguvu zingine za kipekee. Mungu akupe nguvu zaidi ya wote ambao walikutangulia. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo nipe nguvu kuliko walionitangulia. Mahali pote kwenda fika, puissance yako ijimanifeste. Il y a un témoignage un jour tulikuwa mu leadership, je pense mimi na ishuhudiaka ilikuwa ma 2002 2003, na ilikuwa ni ba pasteur, mimi siko pasteur wa leo, na tulikuwa na bazee, tulikuwa mu conference ya mnene sana, na kulikuwa ba NDA tulikuwa tunapokea bakufundisha leadership. Unaona tu Kongole ni mtu mmoja wa Kongole kuitika na kwa nguvu sana. Kongole kabisa ni taifa moja tujue, atuitikanake kwanza. Batu moja kwa huyu alishinda kitu, huyu peti wa jana. Tukapokea mhubiri mmoja ni garçon, alikuwa anaitwa Shirini Fasan. Alikuwa anavala ka t-shirt kaki. Faso kwanza yake ya kuvala, tukaona kama upeti iko bure sana. Sale yote ilikuwa na yala ba pasteur mpaka nyuma. Afika akantuangalia, akacheka. Akasema sione niveau ya mimi kufundisha. Akasema aone niveau, akasema mimi naona mko chini sana imani yangu. Tukaona mazarau. Akasema tuzarau koma, hayo kama mko wa bishop nani. Akauliza papa mwa alikuwa na mkono ya ukatika, akamwambia na huko pastor. Akasema ndio, unatumikia Mungu. Akasema sasa mkono ina katika hai. Ikatukwaza sana. Tunasema deja hii ni zarao mkono. Alikuwa sa Patrice ni example tu. Kisha akasema okay. Mbele ni ubiri. Kwa shimama. Papa akashimama. Kambie mkono itaota leo. Tukanyotana. Tukajipanga deja kukiti tuangalie kama mwikale kimya. Akamwangalia kidogo, mbesogea paka sogea, alinyorosha mkono. Haiko ilikatikaka, mtu hana mkono. Haiko montage. Macho yetu iko naona. Tulifunga macho kufungua. Puff! Rangi ya hapa njoo ya 5 doigts. Akatuambia sitahubiri leo. Mimi nakwambia angitaba kubatiziwa shie bote. Na akatuambia bien, kama mtanitrete magicien, nyi benye mko na Mungu muifanye. Alitokaka mushie batu wanaanguka huku, akatoka kaenda, tukaanza deba. Njoo mzungu akatuambia, si munaona ule garçon iko na plus ya 20 ans anakulaka tu magharibi.
maisha yake yote ni maombi. Asi atumwe ana deplace ka rivière end. Anasema rivière haitapita hapa leo, itahamia. Iko mwenzako kama unashinda kwa TikTok kuangalia watu wenye kuna cheza wananyonga viuno, njoo kazi yako. Hauyetafuta Mungu, hauna puissance yoyote, mtakuwa naye sawa. Dieu existe puis le miracle, mais shinda bakia mkinywa, mais miracle yaonekana. Kuko mainchi zenye tukienda kwa kuhubiri, ukipreshe premier jour, deuxième jour, hakuna miracle, wanadute na wewe. Mais huko kwetu shie, ukifanya miracle, njoo wanadute na wewe. Sona kama ni peuple moi le contraire. Ukifatu miracle hapa. Mitu apotre ni kwe sai hapa, ale nitupe fimbo chini geuke nyoka. Utanita nani? Munaitika ya Musa hai. Ya Musa munaitika hai. Acha usikuwe naita Mungu wa baba yako. Kila mtu kona Mungu. Oh, Mungu wa Gabriel. Hapana, si watu moja hapa karibu hapa. Niko naita Mungu wa Abraham. Unaona kama kutokufunzwa na basumbua sana. Ni utakaso njoo Abrahamu anashinda Gabriel au ni kitu gani? Abraham, Isaka, Yakobo. Mais hawezi ta Mungu wa prosper. Donc tuko na nation moja yenye watu wenye abayue kitu meni bayuai. Na ina limite miracle. Prophète qu'on a libéré moto. Mkristo angalia, hey, prophète anasomeka sa musicien. Donc ni mfano haiko wewe. Alors mtakatifu atusaidie. Mais je crois qu'il y a une génération qui va s'élever na ile itachange kila kitu. Puissance. Ni kitu kikubwa sana. Mimi niko resultat ya puissance. Mon ministère yangu mimi nishaishi puissance mingi sana. Nishaingia mbisi, huyu anaanguka, huyu anaanza tapika huku, anasimamisha bisi. Nini? Mtu anapepo anasema, huyu iko na michoma. Chauffeur anasema shuka. Naweka mkono ni chauffeur chini. Puf! Bisi ilikuwa inashimama. Ale délivrance ya mwili. Après anajiretrouver. Mwenzake anamwambia utatembeza tena? Asi hapana, unisaidie. Nilikuwa nakulishiwa fasi yote munjia. Tena watanifukuza. Ukimfukuza tu ale moto unaenda chini. Paka nilifika sikulipaka, sikufaka chochote, munjia inakuwa mahitaji. Papa utuchukulie. Papa, upako ni kitu ya maana sana. Mungu akuongezee puissance. Tena hapana puissance niko na kufundisha hapa ili akwenda kugusa watu. Moto kama mtu aanguke, moto. Hapana vile. Puissance sans fil. Tulikuwa nafanya mkutano mustadi ya Kadutu Bukavu. Watu walikuwa naanguka nje ya stadi. Niko ku podium watu walikuwa naanguka nje ya stadi. Wananyangulia mustadi. Ça c'est Dieu. Il est Mungu. Il prêchait premier jour mustadi, deuxième jour, troisième jour. Kasikia upako. Kulikuwa vilema ya nguvu pale. Nikafata umoya. Sasa mimi naanza muombe, mwalukia na akandekuraje. Ase 14 ans. Nikamwambia adui ya mtu nikamwambia 14 ans nini? 14 ans ayashimamaka. C'est quoi desi? Mina walapi. Nikamwacha. Sasa mimi namwacha, nikakaramta petit moya. Karibua na fimbo, katupa ile fimbo. Ule petit akatembea. Sawa tuko na shangilia, ule wa 14 ans akasimama yeye peke. Sasa mimi ona mwanadamu kubure sana. Sasa simama sasa tukakimbilia kule. Njoo huyu. Kumbe sasa uko natafuta vitu ya miujiza kwa na roho nguvu. Kwa na imani ya kipekee. Njoo kilema mwa après kumie kuhubiri akanifata akaniambia nilia machozi sana. Kaniangalia kwa macho akaanza lia. Kanambia apotre mimi nifahamu Mungu nini? Kambia juu ya nini? Ase kwa hiyo upako yote. Mimi naona hapa. Pourquoi sikupona? Kambia tuonane kesho. 6 heures. Akalamkia kwa mlango kwa nilikuwa mimi napanga.
anakia na action de grâce, naamini Mungu ataniponya. Bogisha ukatala franga ikuwaka. Ona cheko nikatalaka. Nikakamata franga. Niko nahubiri ukalvari avant midi, ule kilema njoo wa kwanza. Niko pale, kamwangalia, kukua msere mwa mwenye balozi walifupishaka. Balozi ni babaya. Ile mavitu ya kusema Mungu asamee balozi hapana. Kama mtu ni mlozi ya kwenda kufa tu. Ule sera alikuwa wamekunda, walishamfupisha. Sorcerer kitu kibaya sana. Walishamfupisha ashimamaki. Alikuwa nekala hapa na ule kilema wangu naye kwa hapa. Ule sera wa kufupisha nikamsogelea kidogo tu, niko napita akashima. Na akatoka kukinga akatembe. Njoo ule kilema na akaniangalia, sasa mwalimu. Sasa mie nabambia wazi ya kuponaka mpaka leo. Nisemake bongo. Na ile franga sikuirudisha. No, hivi vitu ya kupona ni ya Mungu. Pastere mwasi kuambiaga sasa yeye ndio anaponyeshaka watu. Ni Mungu yeye pekee. Na Mungu anayuaka le pourquoi anaifanyaka. Kuna mtu aseme amen. Amen. Ukichukia sana resultat yako, changer procedure yako. Usitembee na Mungu sawa wengine.